Srčni pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Danes sem na obisku v Škocjanu, na Novenskem, in prav je, da besedo predam našim fantem, našim gostom. Želim pa dober sprejem oddaje in na početku bi naše goste vprašal, če se kratko našim gledalcem postavljajo. Ja, tako jaz tudi vse pozdravljam, mene ime Darko in jaz sem bil član v skupnosti v Čenakovo nekje približno 4 leta. In sem zdaj, ko sem prišel ven iz Čenakova, sem fant, ko sem upravil skupnost. Marjan, sem Lukaš, smo v Slovačkem 25 godina i u našoj zajednici sam 3 godina i sad sam ovdje u Sloveniji već drugi put i mislim da još želim biti ovdje. Kako sam se vidio Sloveniju? Baš lijepo, puno lijepo, već kao sam rekao drugi put i prije sam bilo ovdje 14 mjeseci, poslije sam išao u Italiju i zauvijek bilo moja želja da se vratim ovdje. Kdaj in kje, s kakšnim imenom je bila ustanovljena prva Čenakova teritorija in njenim ustanovitelj oziroma ustanoviteljica? Dobro, tako da malo povem v naši skupnosti. Njena ustanoviteljica je bila Madre Elvira Petrovci. Skupnost se je začela približno pred 28 leti v Saluzzo v Italiji. Tako da naša Madre Elvira, tako ime pravno, je dobila željo, da bi lahko nekako pomagala ljudem, ko so bili v stiski. To so bili odvisniki od prepovedanih drog. Na začetku je vse skupaj začelo zaradi tega. Zato, ko je videla večkrat mlade, ko so bili izgubljeni in so se mogli vklopiti v življenje. In je dobila to željo, da bi jim pomagala. In tako je začela, da je šla v Saluzzo in tam je vzela eno hišo v najemu, dobila eno hišo in tako je povedala večkrat, začetki niso bili lahki, niti v Saluzzo. Tako približno pred 28 leti, ko je vse skupaj začela, na začetku jih je bilo malo ljudi. Potem pa zmerno več ljudi, zmerno več odvisnih prihajalo tam, želeli so, da bi se spremenili, da bi naredili nekaj boljšega. In tako se je skupnost začela in hvala Bogu, hvala Madre Elviri, da je to bilo tako, to je naša rešitev. Tako da približno 28 let nazaj je začetek skupnosti. Tako nastal več učelinskih hiš, koliko pa je zelo veliko, zdaj natančno ne vem, so pa po celem svetu. Ziger jih je pa, jaz ne vem, okoli 40, 45, mogoče fante vedo pa natančno. Je pa tudi nekaj misijon, da imamo tudi nekaj misijon. So pa hiše vse posod, imamo hiše v Sloveniji, so hiše v Angliji, so hiše Irska, Amerika, vse posod. So pa tudi misijoni v Meksiku, v Peruju, v Braziliji, pa Argentini, mislim. Tako da skupnost Čenakova je zelo velika in zelo pomaga ljudem, ki so se zgubili ljudem v slabih stvareh. Kako poteka vaš delovni dan, verjetno tudi tukaj delovnost? Kako poteka vaš radni dan, sa čime se bavite? I takže tako
svaki dan se budimo u 6, poslije imamo higijenu, poslije higijene idemo svaki dan u magnu jutro, prije doručka, idemo u kapelu, gdje molime krunicu. Poslije krunice zauvijek imamo neku podjelu gdje pričamo o nama, isto podeljujemo evangelij, slovo Bože i isto možemo slušati, naprimjer možemo slušati nekoje katekezi od naših svećenika koji su postali svećenici u našoj zajednici, koji imaju jako iskustvo, koji znaju dobro puno stvari o životu narkomana, ovisnika. Posle imamo doručak, imamo tako pojedemo i poslije se raspodelimo, a idemo raditi. Naprimjer, neko radi čištenje u kući, neko ide radi u štalu, kako se kaže, neko u hlev i neko, ne znam, radi krunice, isto radimo nekoj sliki od naše zajednice, isto imamo jednog kuhara koji svaki dan kuha danas, onda imamo puno poslova svaki dan. Posle imamo ručak, posle ručka imamo slobodne vrijeme, više manje do 1:30, sad i pol vremena imamo slobodne vrijeme gdje pričamo, za uvijek smo raspodeljeni dvojice, pričamo o sebi, imamo tako podijeliti među nama i posle idemo opet raditi. Preko poludne i isto molime jednu krunicu na poslu. Znači, tako nas uči isto naša majka Elvira, puno puta molime za nju, za joj zdravlje i tako je zahvaljujem za to sve što nam dala, onda molime tu krunicu. Posle završime tamo negdje u 5, u 6, misli koji dan i posle isto molime jednu šetericu krunicu za naše namjeni i posle isto imamo pranje i posle slobodno vrijeme ili opet nekoj podijeli gdje pričamo o sebi i možemo, ne znam, nije svaki dan, ali imamo mogućnost isto igrati nogomet, igramo ping-pong, ne znam, šahi, isto imamo takve slobodne vrijeme i posle večere, tako, mislim da, ne znam, isto više manje slobodno vrijeme, možda je do tjedna pogledame nekoj film zbog toga da nemamo ovdje nekoj radio ili televiziju ili ove stvari, puno puta ne gledamo, ne slušamo, možda pogledamo isto jednu tekmu nekoj nogomet ili tako da malo znamo šta je i vani. I poslije na večer molimo isto jednu takvu zahvalu, tako korančinu i to je, mislim, tako više manje naš dan. Tako mislim da je tako jednostavni život, učimo se živjeti u nekoj poniznosti, da ne živimo za materijalne stvari, mislim tako jednostavni život, da radimo, vodimo, pričamo o sebi, učimo se gledati na sebi i mislim tako. Ste pokazali, to bilo zelo dobro povedano, da se ne piše gospod kaj dodal. Mislim, da če nam je povedal, kako ne bi potekal dan, res da so včasih kakšne spremembe. Tako da zvečer, ko mi pravimo, da imamo kezuro, zaklepamo hišo. Nekateri grejo seveda spat, nekateri imajo še obveznosti za naslednji dan, tako recimo pišemo pakeko, dogovarjamo se za program za naslednji dan. Nekdo, ki ima leturo, napiše leturo od lovnika iz Evangelija. Tako da, recimo, kuhar isto se mora dogovoriti z dispensierom, kaj se bo pripravila hrana za naslednji dan. Tako da več ali manj imamo vse pripravljeno že prejšnji dan za naslednji dan, tako da se pogodimo. Več ali manj je vse organizirano. Kako pa vi vidite ta delovni dan, ki ste ga preživeli, pa zdaj, ki ste zunaj? Jaz lahko takole povem, da vse te stvari, ko sem se naučil spet sprejemati v skupnosti. Zato, ker v prejšnjem življenju, tako narekovajem, lahko rečem, ko sem bil v slabem, niso bile glih neke dobre navade delati,
novo pridobiš vse te izkušnje, te stvari, da pridobiš to željo za življenje, neko pozitivno stvar. In to vsekakor, ko istopiš iz skupnosti, zmerom nosiš naprej te stvari dobre. In če si skupnost delo dobre, če si sprejel to, kar ti skupnost ponuja, ni težko živeti naprej, delati dobre stvari, to, kar je, mislim, to, kar je pravno, tako da lahko povem, da ni težav nobenih to nosi naprej, izpolnjevati stvari, ki so se naučil v skupnosti, to, kar mi je dala skupnost. Verjetno je pri tem pomembno duhovno življenje, potem ali duhovni život. Ja, mi smo krščanska skupnost. Bomo tekli, da glavni poudarek je v bistvu na spoštovanju na veri, spoštovanju ljubezni, v bistvu na vrednotah, ki jih uči cerkev. Zato je tudi tak poudarek, zato recimo molimo 3 rožne vence na dan, molimo zahvalo, zaključno zahvalo za večer, zahvaljujemo se pred hrano, pred obedom, po obedu, da črnanje vse treniramo v tej smeri. Se pravi, delo in molitev, kar tudi nas učijo naši svetniki, oziroma Sveto pismo. Prosim, če nas zaupamo, kako vas je Bog privedel v skupno ženako, kakšna je bila vaša ljubljenska izkušnja pred vstopom? Sigurno splet okoliščin, potem dobri prijatelji, pa seveda moja volja. Sem privedel, da sem vstopil skupno ženako pred 2 leti. Sicer nisem poznal, nisem vedel, da je to, da bazira tako močno na v bistvu, da je to krščanska skupnost. To se več ima, da se bazira na duhovnosti, na nekem velikem prijateljstvu, na neki skromnosti, na enostavnih stvareh, brez materialnih stvari. Tako da sam začetek molitve je bil za mene precej težak. Sprejeti neke stvari, v bistvu sem mislil, da jih poznam. Zdaj lahko rečem, da jih nisem podobno dober. Bom rekel, kot neka nova šola. Prvič, da sem, bom rekel, sposoben privesti neke stvari do konca. Vedno sem nekaj začel, pa nisem nikoli dokončal. Bom rekel, da sem padel dosti globoko tako iz svoje moralo, svoje volje do življenja, svojim početkem. In tukaj sem zopet najdel neko stabilnost, nek mir, neko voljo do življenja. Tako da po 2 letih, bom rekel, spoznavam vse te dobrine, ki mi jih je skupnost še enako dala. In zdaj že vidim, tudi se že čutim dolžen, da nekaj vrnem. Tako da mislim, verjetno bom ostal še 1 leto. In se bom potrudil, da odnesem čim več iz te šole, pa tudi ponudim čim več. Ja, imamo pitanje, kako sem ulazil v zajednicu, kako bi kažem, da s pomočjo Boga in potem s pomočjo mojih roditeljev. Mislim, da najviše što mi pomoglo je bila moja majka, zbog toga da imala jako srame da me bacila na ulicu kada saznala da uzimam drogu. Onda je rekla da ne liču izvani, neka živim sam ili ću ulaziti u zajednicu. Ja sam tako često sam izabrao da ću izvani, da ću izdržati sam, mislim da mogu, da imam dosta snage. Nakon vremena, mislim da tamo 1 godinu dana što sam bio vani, sam skužio da sam više ne mogu.
onda se mora vratiti kući i pitati za pomoć. Tako mislim da majka je pomogla oblaziti roditelje otet, ne. Imali smo puno svađa, nije bio baš dobar odnos zbog toga da, mislim, zauvijek sam želio za neke materijalne stvari, zauvijek oni su mi sve dali, mislim da je sve u redu. I on mislim da oni mislili da kada imam sve, ne znam, računalni, mobitel, novac, kad sve su mi dali, da ja sam dobro, ali mislim da tam sam pao zbog ovih materijalnih stvari. Ovdje sada u zajednici sam naučio, recimo živim ponivnost, ne živim više za ove stvari, dok se cenici stvari, ali stvari, cenici hranu, to što nam drugi nosi, što nam drugi daju, što imamo, ne znam, u našem vrtu ili da ugasi svjetlo kada idemo u sobi. Zbog ove male stvari da sam se naučio. Isto mislim da i zajednica isto me nauči, mislim da znam da zajednica me naučila isto o prostoru, što sam nikad nije znao prije zajednice.